hagati y'ebyeshongoro byo kuhimbisa abajulizi amashemererwa hamwe no kunanuka abiciriza bayigana Matazi Parish bayitorora mu rurembo rwa Mbarara ubwo mususurudo utakirize ibisigarira by'abajulizi ebatunjira umwaka gwa 1998. Aba batambura kwetorora mu rurembo rwa Mbarara barakweshongora ibyeshongoro byo kuhimbisa abajulizi. Umushogara ng'umushobozi wa byona tatitwe na mutumurkwera washimeho gwashagatere kandi barinde hati n'amagaragaje gona batakajire mu kutambura aba babanzo mu misa yo mutana Father Didas Kasapuri yashaba bicirizo kuhamya kwikiriza kwabo barukutoreza abajulizi. Niba tugiye no barekera tumbiri b'abazuzi eshina agakona aliga prayer. It's not a church walk, it's not a what, but it's a prayerful walk. Ibyo bukiryaho abiciriza abasha bwo kuteye mico y'abajulizi omagara gabo ebyagambirwa mu kitambo cya misa cyo mutana hishomero rya Igana Matazi Primary School okujaguze cyo cy'abajulizi kandi cyayibemberwa Reverend Father Pius Shabamukama. Dear brothers and sisters, those Uganda martyrs were despised. They looked at them at that time to be somewhat useless. When they are killing them, they never realized that Christ would raise them up. Ahabwo kweterwa abajulizi bakuru bishomereri rya Igana Matazi Primary School nabagira ngo ncibese imisoko y'igita abandi bicirizo mu ihanga okujaguze kirechi. Erizoba nturujaguza munonga itwe nka Igana Matazi erizoba twatwine kushemererwa nekijaguzo echo twatwine abana baitu n'abagenyi abababesirwe kandi kureba ngo twagezeho kwezusya izoberi kandi nishomero gitore yiterirwe abajuzaba. So nkabana bishomero in fact nkadomitwize nyinge zitu nezeterwa amazina g'abajuzabo. Buri mwaka ahabiro bishatu byo kwezi kwa mukaga ensiyona negita ihanga Uganda kuze cyo cy'abajuruza baferire dini kurwo mwaka gwa 1895 okusiyo mwaka gwa 1897 ombutware bwa Kabaka Mwanga owa Buganda. Ahabwa TV West ndera akiza.